Ovde se u javnosti postavilo pitanje šta će se dogoditi ukoliko Srbija odbaci francusko-nemački plan. Između ostalog, predsjednik Republike je najavljivao određene apokaliptične scenarije, sećate se toga. Međutim, ja bih postavila potpuno drugačije pitanje. Šta će se desiti ukoliko Srbija to prihvati? Dakle, imamo ozbiljne pravno i političke posledice. Samim priznanjem nezavisnosti takozvanog Kosova mi otvaramo vrata da oni zatraže, recimo, pravo na našu imovinu, gde je Srbija pravni naslednik imovine posle raspada SFRJ. I tu mislim na onu imovinu koja je u centralnoj Srbiji, na koju oni mogu polagati pravo, jer su kao autonomna pokrajina učestvovali, recimo, u izgradnji te imovine. Imamo moment da oni mogu pred Međunarodnim sudom pravde da tuže Srbiju za ratnu odštetu. Imamo taj moment da ćemo imati njihovo diplomatsko predstavništvo, stalnu misiju u Beogradu. Sve to nije predviđeno u francusko-nemačkom planu, izvinite, molim vas. To su direktne posljedice francusko-nemačkog plana. To su vaše pretpostavke da se to može dogoditi. To su zaključci najozbiljnijih okruglih stolova koji su se bavili pravno-političkim posljedicama prihvatanja francusko-nemačkog plana.